dot minu lapa ulanan hanan dam cheu namo HakhaNet ni lunglom te in kut kan in tlai na tutan HakhaNet Thawngchimnak mi tlang pi karak chimlai Myanmaram chinral zampol bom nak pek ding in America chawza sin a bom an hal chinram kul lai len pi walong bol mai kum a lim khoding in tim to nak an ngai palatwar zam na phachang e shamtlai phuni sham in an chu na Australia ram long a silo in America ram zong a lai cha an chong lai Dol sung Thawngchimnak Myanmaram chinral zampol bom nak pek ding in America chawza sin a bom nak an hal Myanmaram chung I chin IDP hale in param a azam mi chin refugee kong a atunak in America chawza ni bom pek ding in le ra pek ding in Chin Association Maryland ni America chawza sin a hal pek te thong kan thai America Maryland Chin zatlang phu asimi Chin Association Maryland ni aliam chia zara khan chinram kul le rakhain ram chung ka daw nak rang a harnak atong mi le India ram a azam min ha cha bom nak pek ding le toril pek ding in report until mi chung a ram chung in harnak atong miral zam atlombik thonglai ret an si chun in param asimi Malaysia le India a azam mi ral zam in India a minung singkhat leng le Malaysia ram a minung thongsomal thamrok leng an tia atal hi kong he pe tlai in CAM Executive Director pu zautum hung ni chinram kul palatwa sami a ummi IDP le refugee na cha report kan tel I thawfiat na kan twa mi zong hi a big in refugee kong asi Malaysia a minung thongsom nga leng an chun Myanmaram chung tlang chung mi adang zong an ve hi pol hi US President Trump ni tampi lak pyak khawding in forfil na kan twa chun IDP kong he pe tlai in araw hana Trump ni ram leng minister zong lai in se USAID lai in se bam nak pek ding cha min sen thutlong atang chu asi cha a tampi bam pek ding in forfil na kan twa hi asi te da hakhapost chim Press conference antwa naka Washington Frambun Migration and Refugee Service Director Bill Kenny zongni Myanmaram chungi tlangchung min ha zong thaiden nak ngai lo in bam nak pek ding in President Trump sin a forfil nak atwa ve Bill Kenny ni Myanmaram chungboy nak le sham nak rang a ramleng lai arak phan miral zam na hu minung idot nak long putte in bom an hershim kau chun America ram zonga hin nak nol an ngai kho nak nga bom an her kau chun ara liding kum thong ni lukum kulukum khat zonga hin Trump ni Myanmaram tal in ral zam hi minung atlombik thongsom ko la thonga tal hi chu chawhlan ok asi te achim Hi thongfiat nak an twa nak a Bill Kenny Executive Director Migration and Refugee Service US Conference of Roman Catholic Bishops Chris O. Maravitneraja President and CEO Lutheran Immigration and Refugee Service Jenny Yang Vice President World Relief and Reverend Dr. Stephen Frekeon Hazong and Itel Tiakan Thai Aliam chia kum thra chung a America ram phan chinral zam hi an di laka minung thongsom ruk le thongthum fai an si tia kan thai Chinram kul lai lempi walong bol mai kum a lim khoding in tim to nak an ngai Chinram kul matupi peng lai len pi van long bol an to mi ren chu thongni kum kulukum khat mashla a adi lak lim khoding in tim to nak an ngai tia MAF Myanmar Secretary Khongderam sin in kan thai lai len pi van long bol chu MAF Myanmar ni abam mi tangka $2.2 million di in to mi asi thongni lai ko kum mai tha a ren ton nak sham an thok e ren an idin hlan thongni pukul April khatyang a Zatuak somsri an lim kho chang lai lempi walong bol chu mai thadi in atu tiang an renton mi an idin I furchan adi nu in renton samjong kan thok than kaulai tia MAF Myanmar ni alangtar MAF Myanmar Secretary Khongderam ni maikum thanhi tha asilo le thathum tha songa limding in kan itim kan rian kan idin chu mai tha di khan asi Rati ahun kan deu tika kan thok than lai
Van long bol tuan nak a hin a har mi chu COVID-19 zot nak ni akan den cha a har mi te chokle thel thon zong kha kan I har ngai rian tuan nak zong chu rem thiam lo cha a har ngai kau van long atlik nak ding lam hun hi nak a lungan pi om cha lung khoi nak ding a har mi theory zong kan kho aselo tia lai len pi thong that nak le pet lai nak zong a achim Asham thoka khan chun van long bol hi tukum mai thadi a lim kho ding kan itim mi asina in COVID-19 zot nak on kar cha lim khawlo in kan van long bol klik nak lam asaw pe thong hi le zarok akaw pe zakhat asi ti akan thai Pelatwar zam na fachang e sham tlai phuni sham in an chu na Lam sulai phikarang a le ka daw nak rang a aidin lai harnak atong mi chinram kul platwa pengchung khote khonga chung I chungkhan hasina sham in fachang chungkhar kharkhat a din hi chiao an halna tia Chin Human Rights Organization ni chathan achwa Fachang sham in an chu min ha hi e sham tlai phuni din khat a chet thongsha long an pek na Fachang hi khwamin ha ni Pelatwa kopi chung a an chok mi asi I din khat le cheu a tlum mi tun khat a just thongsom seri le thonga asi I din khat long a just thongsom nga fai asi tia chathan an chwa mi chung a atal hi kong he petla in CHR orian 22 slide tera ni ngasia khotel in Khonga chung September na thaili a khan avai khat nak an hal thongni pukul October na thaili ni a khan avai ni nak an hal chan na zonga hin chungkhar khat a tin hi chiao an hal na long silo in an sakhan tiang aphur pek tu ding khokhat a minung pasha chiao sham in an au na te da hakhapost chim lamsul lai phi khar tong mi pelatwa peng I ka dau nak coronavirus zot nak ti nung rong a Fachang aidin lai an har I hi an har nak su bom chan tu lai ni pek khoding atha in an torel pelatwa khopi chung a fachang aphak kau bu zong a chok nak tangka zong an ngai lau te thai asi chun khwami pakhat ni fachang an hal na nak hi akhwa in khonga an si an kan hal long silau in an kan hal mi phurpek ding in khokhat a minung pasha chiao an kan au te da hakhapost achim Atu e sham tlai phuni fachang an hal na nak ngasia khwa hi pelatwa in swimilam pangat luk tilong in kal asi I in zathum lang an si tia kan thai bimang lai tel ka si